Sasa Wamasai wamesema niende nitoe mwelekeo. Kama Wamasai wanasema nitoe mwelekeo kwa Wamasai, je, watu ya mbele, watu ya nyumbani no mukego ithie angikoro Maathai marauga ndimere uria tugwikari inyu andu a mucii no mukego ithie ngemiciumaga naku wega umaga naku nie no njonoke muno ndi mutongoria wanyu nie madamenya wira uria ndutite wa kuhura Kasongo mwaka mugima ndimuhurite Kenya gutire handu iguoho mungego ithia mumuriukie ma tondu angicida gite giki ni ariuka ndimuko muriukia angaishwe asiangaishwe. Mimi nataka hii uchaguzi tuzike Kasongo na tusahau mambo yake, si ndio? Andu aitu nimoko ngoithia nimoko nyitirira nimoko cenjia gitio kia mumbere.